الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من أشراط الساعة نوتا قيامتك علامته تريغا، وهكذا كون مدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول منا خبر قربا فاوا قيامتك علامتك بهيغت إجترين باي كنكمكي إسوي غصفا وكنكم إجترين أنا باي كنكمكي كوريم إتانغا أقول منا أدي كوريمتي ومون دان كما خبر قربا فوا كنكم كم بيكس مهريا كمكم مع النبي صلى الله عليه وسلم کے رسالة کے تدوكم إنجند එහෙම ගේ සහාබී බේකලුම් එකලේ ගෆානුගේ අරිහුම් එකලේ ගෆානා බෙහෙගොත රිවා කරවනි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එද්දුහෙග්ගා තිමම් බේකලුනා ඛුතුබා දෙවෙවියේ පතිස් නමාද ෆෝ මෙන්දුර වෙජෝ මදාන්දේ මෙන්දුර නමාද ෆෝ අසුර වෙජෝ මදාන්දේ එකලේ ගෆානුගේ ඛුතුබා තකුරාර කරවමු දීව් කරවමු ගෙන්දෙවි එකලේ ගෆානුගේ nikuri fulun da ohoremon diya kama ebe kalun riwa korafa efoga vidalwani ekale gafanu e hisabun feshigin qiyamata hame hingane huriha kamegge wahaka vidalwiye mane ke faha kurwe fada huriha kamegge wahaka vidalwiye ege teren handuma huri mihaku handuma huri kamen handuma hurejje handuma netuno mihaku handuma netuno kamen handuma netije enkamon मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले फानु ग मतिर सहाबी नवनी दुनिया गा कुरियं वेचांगा हिंगाने बुडति कंकं सिफा को देवा बयान को देवा आदेगे तेरे बैकंकम की सहाबी बेकलुंगा हया पुडुगा हिंगा फावा कंकं तिबे फुनवानी मीगे कुरीगे दरुस्तौगा एगे तेरे बैकं कंकम गवाह का अडव सवाफ आदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दूकुरवा वडा गतुम एवस क़ियामतुगे अलामत एकम बनी इसवे गुस्फा हम अहम में मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले गफान दुनिया दूकुरवा वडा गतुम एवस क़ियामतुगे अलामत एकमगा बयान कुरमा एकु गदन हदीस कुरवनी एफहुगा क़ुदुस फतह कुरमे नोता बैतुल मक़दिस फतह कुरमे ඒරුග එයි රූමින්ගේ බාරුගේ දශුගා වා තනෙක් ගොතුග ඔති උමර් රදියල්ලාහු අන්හු ඛිලාෆත වඩාගෙන මෆෞගා එකලේගේ ෆානු ඉස්ලාමී දවුලේ ෆුලා කුරබම ගෙන්දෙවි මිස්තකුන්න දවවතු දෙවවා අදි ඒ දවවත ඉදිකොළ හදා නුකියමන්තරිවා ෆරායිතක කොම්මෙස්වරගේ කුරිමත්ලුන්තකේ කුරිමත්ලාන් ජෙහෙමුන් දියේ عمر رضي الله عنه خلافته بيت المقدس فتاكر متكا ابو عبيده رضي الله عنه لشکر کے کمانڈر گوتگا فنووی کومکس ما بڑو قرمت لمکا نولا بیت المقدس فتح و ادی اتنو کے تळුදಂಡಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಗೆ ಖಲೀಫಾ ಯಾ ಹವಾಲು ಕುರಮುಗೆ ಎಬ್ಬಸವಿಚ್ नतीजा गोतुं उमर रदियल्लाहु अन्हु अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु दन्नवनी खलीफानु मदीना वडा गन्नवाश शाम करे फलस्तीन तळुदंडी फुला हवाले वडा ගෙන්නෝම उमर रदियल्लाहु अन्हु मशवरा कुरवेवि एरुगा एम्मे स्कोत्ति बे सहाबी बेकलुन एगे तेरेगा उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अली रदियल्लाहु अन्हु फदा बेबे कलुन हिमेनि वडा गन्नवा उस्मान रदियल्लाहु अन्हु गे विष्णु फुळु कुड तफात गोतක මිහිරි එකले ෆානු විදාලවනි ති මකරවෙරි रेवमको मुस्लिमुंगे खलीफा कत्ल कोल्लुमं एबामिहुं रेवि रेवमेक्कमुगा वेदान एहनमस अली रदियल्लाहु अन्हु विदालवनी एम्मे रंगळु गोतकी कलेगफानु दतुरु कुरवा वडाගෙන්නෝමೆ कलेगफानु हुरस कुरवा कोम्मे वादिये कलेगफानु अरा वडाගෙන්නවා कोम्मे फरुबदें एई कलेगफानुगे हेयकमुगे मीज़ानुगा लियविगिन दाने कमेके कोम्मेकस उमरुल फारूक रदियल्लाहु अन्हु बैतुल मक़दिस के तळुदंडिया हवाले वडाගෙන්නೋಮ निकुमे वडाගෙන්නವಿ इस्लामी उम्मतुगे खलीफा इस्लामी लश्कर तोगे एम्मे मती कायद एहनमस
ekaleege faanu jamalege macca sawaru wada genne wiruga ekaleege faanuge hedun koluga eta tanakum wani baahedifa ekaleege faanuge hedun kolaki rasras kalunna munasab hedun koleg kamuga miistakun nudeke ekaleege faan da turkorov man gendevi ekaleege faanuge arihugawi bekalaka ekuga ehi teriwa zuwan kujjaka ekuga tibefulu mashhur gotega mi wahaka wani ado sawafa umar radiyallahu anhu da turkorova madina sham karya hame falastina hame e jamaluge matiga wadagenne wiruga waki hisabaka umar gefanu sawariga sawaru wadagannawani efahuga kariga huri khidmat kura gulamu efahuga hama eha waguta sawariga sawaru wegen bani ewagutu jamaluge laganuga hippawagen wadagannawa bekalaki umar al faruq kommegas egotan edigudatoru umar al faruq radiyallahu nimmawa baitul maqdis annota falastina wadagennevi ekaleege faanu falastina wadagen mistakunna kurimat lanje wagutu as jehinu induga nasarange manake ruminge emme kudibodo huriha emmen ebamihunge getakun nikumegen e warugada leader aki rumin baliko muli duniyega ebe kalege nang hinga mummida ehennamas aman kama ko madina ge hunnavi leader uge habata shakhsiyatu durumuge beenumuga sawaru wadagen innawane agubodu sawariya turkuravwagen innawane mativeri hedun kola ekalege faanuge istarfuluga wane taaju durumattaka ehennamas umar al faruq ge sifa mulin tafatu kandimawi gotun umar radiyallahu anhu palestinuge tere wade wadagenne wiruga baitul maqdis hame wadagenne wiruga sawariga sawaru innan dimawi ekaleege faanuge gulam ekaleege faanu hunnevi jamal control kurawwa bekale gotuga ehinduga ruminge veriya dannawani sawaru enihe khalifa muslimunge leader nuwata ei muslimunga leaderu annane kamuge wadagannawa kamuge khabaru devwanga kujjen heyya ehinduga mistakum muslimun dannawai nuneke tiriga ehunnawiye khalifa ehinduga bunewe gotun ena buni huwa koffa buname eye muslimunge khalifa yaki enae ebe kaleke mitanuge taludandi fula hawalwani ei muhammad sallallahu alaihi wasallam ge sahabiyeke timammenge fettawga mitanuge taludandiya hawalwane kama zikru kurefawa sifafulutan ekaleege faanu kibaga eba hutte komme kas jamalege matiga wadage baitul maqdis wade wadage ekaleege faanuge hedun koluga etattaakun foti ala widifawa e mativeri muslimunge leaderu baitul maqdis fatah korvi ekaleege faanuge hedun koluga eduwa wehera bagandu taka adi pechutan ei miyadu algon menge tere mis mihunge kondu takan ara fattaka medal taka taritaka vure ma warugada echekamuga vegendia ekaleege faanu baitul maqdis fatah korvi jegenga hukur duwahu mistakunna mukhatab korwa khutba devwa adi e miski koluga namaz korvi umar radiyallahu anhu ge appulu macha baitul maqdis fatah wegen dane kamuga khabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam devwa fa wiiru mi hadisa hingagen gosfa miwani islami ummatuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge haya pula fahuga abu bakr siddiq radiyallahu anhu ge haya pula fahuga umar al faruq radiyallahu anhu ge doswaruga gagganda kan hijuran solawana aharo hisabuga embima man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekaleege faanuge khabaruta matweri sahabinna ihunavure saafuko qabul kuram majburwe nota ebe kalunge iman terikan ihunavure boda iturwegen dan dimawi ege terem be kalun duniyega tibbawni ko man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge e basfuluta teduwegen anna tam fenunima e akuga hinga dia ituru hadisa man nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabar kurwa fawa hadisa ei gina adadege bayaku efhara
marwegen diumuge hadisa e hadisa fennane kama qiyame bumuge kuriga eibes umar radiyallahu anhu ge duwaswaruga umar ge faanuge khilafatuga gaagandaka baitul maqdis fatah kurawunuta de aharin ha duwas fahun hijran asharawna haruga hingadiya hitamewri hadisae ei umase kyunu rashuga hinga dia tawunge hadisae rasul sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fawani ei bakarige neefatuga ashaganna bawategge jarasime nuwata vairahe ege sabun ufedigenda balimadu kame nulahaku bara feturigende egota taun bali mistonge terega feturi ekamuge sabun gina adadege bayaku efahara marwegen dane kama ekan kuring algon denne fadan hijuran asharawna aharuga hingagen gosfawani umar gafanuge khilafatuga gaggandaka bunave gotun e hadisaga fansabiha nuwata evure ituru adadeka mistakunge adadu maromuga himene hahu maneki fansavis has nuwata tirihekan has mihun efahara marwegen diumuge hadisa gotuga ehmir kankamaki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hingumuge kurin hingane kama khabar debwa fa wa kankan adi mige tereng bay kankamaki kurin alon denne fadan sahabinge duwasorgawes adi effoga wadagenne bekalunge duwasorgawes hinga fa wa kankan adiwes hingamun annane kankan ehna masalgon men yaqin kuranje kamaki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurawwa fa wa mifada khabare ei sida e khabaru kan kanda alubani ummatuge ilum verin kan ekame hinga diuma fahuga ekama adi khabara huri gulum belle mafahuga efo algondo ishara kollani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fa wa ehem basfulaka ekade fan hadis kurawwa fa wani qiyame gaay munwa hutte hijazuge bimun alifan ngade nikume e alifan gandun busrayaki sham karage rashe tibefuna kuri dogo aduvili wadagenne gota basara nungai basarayaki iraw karage rashe busra rasulullah sallallahu alaihi wasallam israge da turfuluga erashuga kaarim wadagennevi rashen ei sham kare wadagennevi iruga maneki baitul maqdis e kalefan isra kore vi iruga ei kuda rashe hadis ga miyannani hijaz karan nikumegen anna alifan ngande e alifan ganduge alin busrage sham karage busrage jamal tawge kandurata alive gindane kama ade mi algon men siratunna enongo eggotum was adohan algon mihar mi wahaka dakkani suriya ya sham karage waka anek kolon hijaz kara saudi arabia ya madina ya makka ge hisabuge wahaka mi fude waraka duru hisabe e zamanuga daturu kon ule iruga emmasduhu ekkolan ane mastu anek kola daturu kuraha duru min ei jamaluga eha wes duru hisabaka mi alifan gandoge asar fori lobeti akhunne mi hadisa hingafa wani hijuran hasateka fansas hataruna haru hijuran hasateka fansas hataruna haru edus waraki hevwana qarunaki algon menge islami ummatuge faitta liyomuge emme ran zamane wes bunavidan bodeti ilum tak verintake faaluwe ebe kanunge khidumen ummata forukadde man dia zamane tibefun adu sawane imam ibn kathir fada imam an-nawawi fada imam ibn hajar al-asqalani fada adi enum wes bodeti ilum verin himene wada gannawa migotun algon men balala aruga imam ibn kathir ekale gfanuge al-bidaya wan nihaya ga adi hama ehemme imam adh-dhahabi rahimahullah ekale gfanu wes adi hama ehemme tafsir ulum verin wes mi wahaka gennawa fawe imam adh-dhahabi rahimahullah ekale gfanu widalwani mi hadisa ki mutawatir hadisa ki maniki mi hadisa meduga shakken nu fede fada yaqin hadisa ke sabaki eduwa sorga haziru tibbevi gina bekalun ebekalunge feffutawga mi wahaka
liuwafawe hijuran hasateka fansa satarwana aharuga hadisa hingi kontakuta hadisa hingi e hadisa ge khabaru kurvi mati nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arakkoluge rabberuga madina ge rabberun irmati faratun hingadi hadisa miyadus algon menna etam fennani anda huriwefawa hilatakegge gotuga tam fenunima algon menna ihsas kurwegen dane miyadus biruwari kama namankan ei kalukulaga anda virifawa hilataken algon menna fennani hilage aslu baravure ma luiko riwa kurwa bekalum vidalwani timam menna aduwen fashafiye madinage rabberun gugurige adufada warugada ade e ada akuga honu ele fada manike honu ele iruga guguriga ada akuwegen anna iruga anna gota timam bekaluna ihsas kuremun die bay faru hiwa gotun ei faatiyatoge dashun ive munda adeke adi hama ehemme zalzala wan fasha manike bima gudun annam fasha fi madinage e gudun awme ganota zalzala wumega eta wagute demige hingajje misakum birun getakun nikume ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam miski kola dimaya kurimatlam fashafi e fawga alifam farbada gowagen gos eta bawaru alifan take wara baru minega nikumegen ibn kathir rahimahullah ekale fan dhikru kurwa fa wa gotun ga gandakan e zamanuga beenon kurwe munnaruge tim munnaren ha usmina e farbada gowagen maccan arafawa alifangando maccan aramudiya e fahu alifangando dima dimaya feturen feshi kekigen anna hilage alifanta tibalum fikur kollava keki domwegen nikomegen anna alifan farubade viri kekemun fabagen mihra annani khasako madina dimaya e alifangando da turukuram fashaf fikur kollava ohemun dememun anna kekemun anna alifan farubade misakun diri ule rashadi ma anneruga ebami huna kuremun dan ihsas labati akhunne ebe kalun madina ga ahul warin kashawar kurvi ei ebe kalunge qiyame kamuga ei duniya qiyame vun kamuga natija ek gotun ebe kalun awasya wada gennevi duniyege huriha kamakun ummidu kandaluma bunave gotun e hadisa guligen madina ga alunge gotugati bi huriha me minimum kurewun enum wes mihakan bekalakan ehem mihege ehem bekalege hagguga aniya e vefawa kama ihsas kurave nama e bekala ko aniya raddu kurewu mataka awasya wada gennevi ehen kamun e bekalun hama ekani kurevi kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ga hadota rujuwe ebe kalun Allah subhanahu wa ta'ala gadota tawbabe ebe kalunge mara tayyaro gen tibbew labati akhunne ei eruge halu miedu algon mennan Allah subhanahu wa ta'ala mifada biruwari kame meduwari kurawwa fiya abadus algon menge visnuma fikur awaswe gannani zamanuge technology ge ehiga wahaka dakka faratan algon menna bunede echen adwa komme sanakum plate bindan gosken kanduge hisabakum ufedunu baanyakum aragen tsunami e kama nuwata tanaka bing helun ai eveni mimeni ecce gowagen eveni kame vegin kamuga mifada hadisa egga etan has etal lakka insanunne duniya duko die kamuga wies algun menge tere wahaka fatura mihum wahaka fatura mundani ei tabi'i gotun hinga munda kankan kamuga natija eki Allah subhanahu wa ta'ala zamanu sura ilah subhanahu wa ta'ala ge alutukunna ilahu ge ayatan ilahu ge hekitan ilahu wadigen wakam ge hekita fonuwa bay fahar biruwari inzaru ge gotuga efada kankan as kurimati wima algon men ekankamun ibra libigan nama nota gan libiganna nama algon men ge halu wihi ekkala duwahuga madina ga wi bekalum fadan Allah wa dota wagutun rujuwa ba egotuga ekamaku mi ihsas nukurave nama nota mi wahakatahuga fasala forwaleve kama vanama faruda kurave kama vanama
den algol menge miistakum visnamun dani ei tobi gotun hingadi hadisa eke ei ma bodo kamen nune ehem wegen algol menge tsunami ge hitama gatibi ba'er rayitunge feelige tawga algona warabada maaf korawati feelige tawga hingadi fahish kankamuge wahaka divehinge terem bay bekalun deke e wahaka dakka alunu e halatuga e imtihanuge wogutuga tibi algon menge akhunna ukhtunna ihsas nukurewuno Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge ayat funuvani ilahuge alutakum birugannawa ebamihun ilahu hadota rujua umattaka kame ehenkamun lobete akhunne mi warugada alifan ngando nikumegen as rasulullah sallallahu alaihi wasallam e khabaru kurawani eta sateka etan has kilometer durugawa sham karage busrage jamalu tarreganduge ugutuga ege kandurata misakunnan ali elifawati fennane kan e alifanuge ali imam az-zahabi rahimahullah widalwani timan kalege fanan hekibas devie ero busraga tibbevi bekalunge tereng etabbayaku khasakun arabinge tereng jamalu balahatta ulunu mihun ebamihun reganduge wogutuga ebamihun gengule jamal tawge kandurataka e alifanun ufedigen alikan elifa vikama ehem wima lobata khunne mi khabar was rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawwa fawa gotam akuram miwani dimawe hinga gosfa ehem wima mi hadisa ki den takurarwane hadisa nu mane ki e zamanu gatibbevi ilmuge ahul werin ittifaqo wada gennevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurawwa fa ewa khabaruga ewa hijaz karan nikumegen anna alifa ngandaki madinan hijran hasate ka fansa satarona aharuga nikumegen eya alifa ngandu kama adi ekan den takuraru wegen nannane kama ule bayin ulumen ufedigen bay bekalunge terega en hadis bas fulega ade dunya qiyamah vumuge bodu diha alamatuge terega mi alamat takan algon men adi wahaka dakkan yamanuge adanuge tere nikumegen anna alifa ngandege wahaka e alifa ngano mistakun sham karya mahshar kurumun gendane kan ei mistaunge mahsharwa bimaki ehnamas ei mi hadisa ennu bay bekalum mi di hadisa ekkogem wahaka dakka fa ebowe rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kurawwa fa mi wani hijaz karan sida nikumegen anna alifa ngandege wahaka e alifa nganuge sabun hingadane hadisa yaki ei busrage sham karage busrage jamal tawge kanduratan aliwegen diun kam gawani bayan kurawwa fehmima ekam wani egotan hingagen gosfa ade hijaz kare ki debe funan engi wada gannawane ei makkaya madina himene sarhadu saudi arabia ge bay ege iturun rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kurawwa fawa bay kankamuge tereng hinga fawa anen hadisa ki jizya negun hutta levene kamuge khabaru eruga kafarun muslimunge bedumuge dashuga muslimunge verikantawge dashuga tibe kama vanya ebami hun jehe jizye dakkagen tibe ei ebami hun taka koddeve khidumet taka ebami hun aman kamuge asseriga bati betiya adi ebami hunge difauga muslimun duniyege kankol takan nikume hangurama kuramun datibe kommegas mi jizya dinun hutta levene kaman asfawa basfuluge sharahaga ilumerin warak gina wahaka dakkawa fa egiteren ebbe wahakaga anna gotun jizya demun da mi songe teren gina bayaku islam bumuge sabun ebami gatun jizya nunegen muslimun gatun jizya negumaki ei huddawegen wa kamennu hama ifadan jizya demun dia mihun ebami hum muslimun ge macha warugadawe gadakan dakka adi ebami hum jizya dinumun manawe gannane kama e gotabes komme soraka bayin hisab takun kankan hingafawe adi hama ehemme mistakun islam dina wade jizya de nujhe bay gotuga badalwegen de komme kas nukuta eki muslimun na duniyege ehen din tawge aholweringe faratun muslimunge belumuge dashugati bi mistonge faratun libemunga
jiziyatan huttigen diya ma gila dostake nuwe sahabinge duwaswaru ga gandaka nimi tabi bekalunge duwaswaruge tereya hisabu ehem wima ekan kama kiwes ei hama wegen gosfawa kankan ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabar kurawwa fawa bay kankamuge tereng algondo mi ishara kolli qudus nota baitul maqdis fataha kurawum ei umar radiyallahu anhu wadaage taldondi fula hawalu wadaage newma ekuga adi hama ehemme hijaz karan nota madina ga rabberu nikumegen warugada alifan gande e alifan ganduge alikan sham karage busrage jamal toge kanduratan alikofu maddanden e alifan gandu uturi aramun diya kamuge khabar e wes waqiuga wegen gosfawa kame e alifan gandu gag gandaka hama madina ga ahulwerin dirule hisaba warak kariyan ehennamas e fawga ege misrabu madina ge ahulweringe salamatattaka badaluwe dura farbataka dimaya daturu feshi komegas e fawga gon mi dannawali feturigen amugen dia marigge wahaka ei to'unuge sabun feturigen dia mare hame egota jizya demun dia bay farata jizya dinun huttala muslimunna libamon jizya huttigen dane kamuga khabaru mikan kama kima nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna iswe khabaru kurawage mihatana hingafa wa kankan adi mifada kankamuga terega nuhinga kankam wes eburi adi algon menna kashawrogen dani algon menge ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge nubuwatuge tedukan ekale fanuge risalatuge tedukan mifada kumme khabaren algon menna yaqin qaddani e mativeri nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang iktidawan libum emati nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ummatuge ahulweri kamga wan libum ei warabbodu ufalaka hinghama jehumekan adi mi ufaluga algon men kuriyam ottaga wes ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang furiham gotuga iktidawe madama qiyamet duhum mahshar kurave hindu muhammad ge fanuga ummatuge ahulwerige gotuga mahshar kuravumuge makama matverikan allah subhanahu wa taala algon menna minbar kuravum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.